sa drugih prostora Rijeka, Dragan Skočić. Dragan Skočić bio je danas i gost naš, pa smo i pričali, igrač koji je tek krajem te SFRJ izbio na scenu jer je mlađi, to je 28. godište. Evo, nećemo sad ništa o Iranu, nećemo ništa o Iranu, epizode tamo. Što je bolje ovdje? ali gledajući igrače, gotovo su svi stariji od vas, kažem 68. godište, logično je, međutim, zapamtili ste i tu SFRJ ligu. Jesam, stvarno mi je čast biti s ovim veličinama ovdje i užitak je stvarno vidjeti ti ljude ponovo. Dobro, mene su zakačile zadnje 2 godine Jugolige. I ono što ste nam ispričali danas, igrači neki budućnosti, neki su i ovdje, niste možda jutros razumjeli, su navijali za Partizan protiv Rijeke u tom posljednjem kolu, jer je budućnost bila slobodna nije ni igrala i onda je morala da navija za Partizan, ali vi ste dobili 3-0. Da, mi smo pobjedili Partizan 3-0 na Kantridi i bili smo sretni da smo ostali u ligi, a na kraju lige više nije bilo. Nije bilo lige, pa su svi ostali i budućnost, vi u Hrvatskoj i tako dalje. Milo nam je što ste ovdje, dakle, vodeći Iran, Dragan Skočić je pokazuje kakav je trener, tako da će sigurno moći još puno se čuje o njemu. Hvala. Hvala. Dragan Skočić, Rijeka, tek bi se i čulo i tada da se nije raspala ta Jugoslavija. Još jedan igrač Rijeke, ali stariji,